Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kari United Kingdom kanyo do MP ubadon ka Tynrai he India kumu Myntri Rangbahduh bathamai. Kabakum kani kadai kasian kabaningkong ha ka history jong kani kari. Urishi Sunak unong Myntri Rangbahduh lani Prime Minister hadian bakal lestras kala no akam kini ki khendiat sngi balala. Usunak unong Myntri Rangbahduh balai jong ka United Kingdom tang hapo nyo banai. Kajing sya ajia jong sunak kumu Myntri Rangbahduh kalong hadian baka Penny Mordaunt kalaweng no yala dia na kajing yakon na kabanta kani kasyuki. Usunak uday na kaseng Conservative Party bat menta onong nong yalam jong kani kaseng bat ha kajuk kopor kum Myntri Rangbahduh. Usunak ubadang sapu arsnam karta ula sya ajiat kum MP ha kasian baningkong na Richmond Yorks constituency ha usnam arajar khatsan pola sya ajiat biang ha usnam arajar khat nyo pat arajar khat kandai. New MP ula syong kurim bat ka Akshata Murthy kabade ka kun jong way na kinong seng ka company Infosys unarayana Murthy. Kigami kikpa jong usunak kidai kibadon ka Tynrai ha India handai kila lit syong lit sa sya East Africa ha sywa bakin lit sya United Kingdom ha kisnam khat kandai spa handriu po. Good afternoon. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. And Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party.